Mina igama lami ngubongekile ngwakwangomana ngihlala khona la eKatlehong nami ngizalele khona la isibhedlela. So isibhedlela sethu lesi esithi masibuye. So angihambi ngedwana ngihamba nabondaba ezitha phakathi kwethu ngithi bayede. So ngaphambi kokuchitha isikhathi sine program yethu angeke sibe bade kakhulu ngoba today sihlanganiswe ukuthi sizoyenza i-dialogue. So i-dialogue le yethu le yiyo ezosilidela ukuthi senza njani na ukuthi umphakathi wona uthini ngokuthi esikhathini esiningi siba ne-challenge ukuthi asixoxe. Sibona izinto sezenzeka but kuhle ukuthi sixoxe ube ne-engagement ube phakathi wazi ukuthi mina ngathi kwathiwa wena uthini ungathi uzokuthi bathe wena uthini na uma bathe sibonga ukuthi sibe noButsabelo. It's one of ama-artist wethu esinawo phakathi ekuhlaleni. Yazi kuhle ukuthi uma ubona owangakini ube nesikwele ukuthi lona wasekhaya lona yi-K1 le K1 finest. Siyabonga kakhulu labo bomama sebanimukelile kusho ukuthi nani basonitholela kokudla kunjani. So ngaphambi kokuchitha isikhathi sizobiza one of the co-founders of this committee esihlezi kuyo namhlanje. Uthe uMahlezi is a guy who is a visionary. Yindoda beyigijima kakhulu emzabalazweni ehlangabezana nawo konke ingqinamba futhi okuhle kakhulu ukuthi ungumntwana wakhona la eKatlehong. And futhi anje nje awulike uDlamini ube yi-activist wasebenza. Uyakhumbula ukuthi kwakhona before kuba nesanku kwaba khona i-civic. Wayikhumbula Mosman wayitsiba i-civic. Okay, you're the founder. Oh okay, dangeke i-founder. So sinama-founder amaningi wayi-civic. So sesaba ne-civic whereby bokufoma ama-street committees ukuthi sibe yimbumba ekuhlaleni. So over to you Lucky Dlamini. Sibonga ukwamukela, sibonga amakhosi. Abaphathi bonke abakhona no mistress wami. I'm a product of this woman. No namhlanje uzobhekelela ama-fruits wakhe. Yeah, no siyabonga ma'am. Siyabonga abo babu Maseko, siyabonga wonke umuntu okhona. Okwami ukufaka ama-apologies. Ngizofaka apology ka Dr. Mbambela who is not going to make it today. Bekufanele abe khona manje uDoctor bekumele am-relieve azange saba khona. Manje angeke azashiye ama-patient. So ngixolisela kakhulu. Sinobaba la ubaba uEddie Chaba. Naye esinaye la obambekile engenzeka sijoyine late mangabe isikhathi simvumele naye ngiyamxolisela kodwa ngaloko umsebenzi uzoqhubeka ngoba ubalekile namhlanje ilanga lomphakathi lo la bese expecte ngesingathi at least abantu abayi100 manje ke thina abantu ke sijwayele ukucomplain makufanele size senze asisisi ngoba sijwayele ukublame. Amathuba nje yiwamathuba ukuthi rihle kawuvela libonisane repile riyazwa so that imanzi aruna luliruna awuhlwa. So ngalawo magama ke program director yiwa ama apologies enginawo for now kodwa umsebenzi uyaqhubeka uyaphambili. Benge ngasho ngathi iprogram yethu live eradio. Sise radio ni live. Barmametsi bathu i-on antse ribuwa iko-radio maybe di radio tse ding batho re joina in the process nyabonga program director. So abangakasayina ama-register sizaloku si-circulator bese manje yes sizaloku nyabonga. Okay, siyabonga kakhulu Mr. Dlamini. Sesikhathini samanje la siyakhona sizobiza uMama Gladys. Umama Gladys uzosinikeza about the background about i-old Natalspruit Hospital. ukuthi size sibe khona isibhedlela bokusukelephi kwenzakalani
thina sibancane kakhulu sizibone nathi sesizelwe esibhedlela kodwa yonke into kunala isuka khona. So over to you Mamut ladies. Sanibonani inkundla enhle igama uGladys wakamloyi ngokuhlala ngomhlali wasesikhosana khona la eKatlehong. Angeke ngisalanda lokho ngalesikhathi sakhiwa isibhedlela sizoba khona la ngaleyo minyaka besingama teenagers. Okusenyongweni yami ukuthi kuyisibhedlela. Mangizonika umlando kancane ngoba usise seke wachaza ukuthi bekune civic siyisangu. Siye sazama ukulwa indaba yesibhedlela ukuthi singahambi. Ngicela nje ukunika umlando omncane. Kwabonakala ukuthi ama politicians anamandla thatha inqubo. Thina siyi-civic sithathwa njengezinto nje ezingasebenzi la ekhanda. Okugcina la ngezwe ubuhlungu khona. Basibiza isibhedlela sina 4 weeks sizobala. And ngathola ukumangala kakhulu. Ngizomchazela ukumangala kwami bekuvelaphi. Kunontombazana ebesimphekile thina singabomama kwiCivic. Wayongena eParliament by then kwakuthiwa ukhosi ithwala but manje angimazi ekusona sibongo sakhe ngoba uyashadolula. Mina nguMamloyi ngayithatha personally indaba yesibhedlela because benginethemba ukuthi ukhosi uzosilwela njengomuntu owazi umlando womphakathi. Mhlawumbe enye into ukuthi akasi umuntu weprovince yaseGauteng beyibuyele eMpumalanga bezele ngokuzogcwalisisiso. Nindlule kuleyo. Salibeka udaba eauditorium. Kwakukhona lo nkosikazi lo ngimnyanya sengisethuneni amathamba amamhlophe. Nithi ubani uqodani lo wabulala abantu abaningi? Mahlangu. Samcela saze samcelisisa. Wangafuna ukuzwa wathi isibhedlela siphethwe iprovince. Abantu unfortunately omunye wabo befanele babe khona uComrade Masilo noComrade Dlamini ngoba umloyisi sewanqamuka inyawo. Sihambile le ndlela sinxenxa ukuthi isibhedlela singabali. Ngoba uNkulunkulu emuhle uyaphendula. Ngamtshela sise auditorium ngathi yabona mawungazivala lesibhedlela ngeke uyiqede le 10. Nangempela uNkulunkulu emuhle ngekhathi zonke azange ayiqede wabulala abantu kwaba namhlanje uGovernment ubhatala abantu amamiliyoni unnecessary ngomuntu oyi1. Akuzwakali nokuthi lo case iphelelaphi kaMahlangu. Ezinye zezinto ekufanele sizame ukuzilandelela njengabahlali ngoba imindeni yethu le yayiphulela. Inkinga ukuthi umuntu nayisethola ngeke babona masiku TV abanye babelwa ngalawo mamiliyoni lawo. Ikuthi azange bake banekalele nalezo iguli lezo. They only got involved because sekunemali imindeni seyibulalana ngento engekho but umbulali omkhulu osayophendula nasezulwini uMahlangu. Sihambile sahamba kwathola ukuthi iminyango iyabalwa ayivuleki. Kodwa khona le isisho esithi okudaliwe ezulwini kuzokwenzeka emhlabeni. uLucky azange adele. uLucky waqala waloku esilanda ngamunye ngathi mina mntana mina uzana lento uzana lento esenyongweni yami zokumisa konke. Nangempela kwaqaleka sahamba ukuthi uLucky uza nje abeke wazama nabanye eqaleni. Angisho uyabona kukhona ukuthi sigibele ibhasi sithi siye engomeni kanti asifani sonke ngemiqondo. Kwakukhona kuleyo group yabo yokuqala yayibhekele babebheke ukuthi bazibenefite bona baba nento zabo kwashabalala.
ngoba le iqhubeka bazamile kaningi ukungena besimosha bethi ngabahlalisa phansi ngabantu abami ayikho indlela ezofana njenge-freeway edge na ungena kuyiqoda kuvula uyashelela nje fanele kube nemigodi kube ukuyabona ama-storms wamanzi kungahambeki kungathini sihambile ke le ndlela ukufika la shame okubuhlungu ngicela ulaki kumomcelela impilo uNkulunkulu sike salethina ukuhamba i-1 angisho mina ngithanda nemali ihlobo zami mase ngivalile lapha esibhedlela ngizayithatha kule mali ngoba siyazigibelisa yayibona lonto hathi I like 2 years ngivalile ngiyosebenza mina zaqhubeka uzangibiza ngaleyo naleyo esibona ukuthi nesinto ufuna isinto ngijabule futhi nokubona amakhosi akhona mina ngobuqaba bami I think into enamakhosi phakathi nesibusiso ngoba abantu abakholelwa kini kwisintu esiyimvelo hayi le inkolo ezifika manje isintu sethu sizelwe naso size sisifumbethe iBhayibheli le balishintsha akulona lalibhalwe abantu abadala basemandulo kodwa ngokuthandayo iRussia iyaliveze lethu noNkulunkulu ukuthi wayenjani ngombala iRussia iyaliveza isikhathi mina mangibhekile isikhathi samaqiniso basikubhila isibhedlela sidayisa lapha ngokuthi mina indaba ngiyazithanda ngiyoyobe ngiyobheka bayibhidliza ngakhala ngalelo langa ngibona le building le abayibisayo awasele umuntu abantwana bami abawu11 batholele kulesa sibhedlela yebo ngisele nga4 kodwa uNkulunkulu wayengibusise nge11 ngabuya ngangazi ukuthi ngenze njani uNkulunkulu emuhle wavela namacebo kwaba neplenary ke manje bese starta nabo lakhe yaqala kancane kwakunomsebenzi kababa omkhulu kalakhe kuleyo nhlambululo leyo engithatha ukuthi aba isibusiso ngendlela yayo kula yaqala khona ngathi mina lakhe ngicela ugijime mntanami ngiyakuthemba egcineni uNkulunkulu uzosipha if this is meant to happen izokwenzeka ngakho ke sahamba engingakusho ngoba ngomaditaba ngoba ngisho ngabuyela ngayobuza mangibona sekungasawi yonke indawo but hayi kuthiwa i-damage ayikho severe mina ayikho severe kanjani ngoba uqodani sasithe akahambe ngoba iSouth Africa isebenzisana neChina bayolanda ama-engineer waseChina akhona ukwakha ibridge phakathi kolwandle bazosabe instead ukuthi bathuthe isibhedlela and mina iThele Mokgorane angifuni ngenhliziyo yami yonke ngicamela ukuhamba ngiyevala isibhedlela umyeni wami esaphila sike sangena lapha ngo7 wantambama kwakuyisonto saphuma ngo4 Monday and there's no courtesy now ungaphathanga mali uzosibona and okuwes asikho patient friendly isibhedlela saseThele Mokgorane angibazi ukuthi babe train waphi and enye into ngizongichazela yona iThele Mokgorane ayizanga ngemistake ize ngathi siyiCivic angisho fanele ngimtshela amaqiniso umuntu wayephethe ezempilo la ekhululeni uNontshe thina sapropose kuNontshe ukuthi sicela kube nesibhedlelana esincane esizodila ngama issues amancane and then less Natal Spread idile ngama issues amakhulu ngoba ngisho be specialize more especially kumuntu oshile kubantu bamathambo instead ukuthi benze lento thina esicelayo eyimandate yomphakathi benza iopposite yayo iThele Mokgorane lesi kwayiThele Mokgorane ungathatha abantu abayi4000 ubayise kuhole yabantu abayi400 it had no logic kwana manje sekunento etrenda ngicela inganithusi ukuthi kunabantu abathi bayithengile le ndawo amanga ngesixhosa kuthiwa ngamampunge
mina ngumzukulu wamaXhosa ningangimangaleli nangiloko ngifaka isiXhosa akekho umuntu othengile kukhona nje indlovu bezenza bezibulala isibhedlela ukuthi bona bavulela amakliniki la lebeyilapha egarage endala seyithuthi bafuna siye la bathi sithi kuchip khona but it is not everybody onayo leyo mali mina as a pensioner bayangibhadalisa lapha kwa government angibhadali. It is a problem serious. If singaphakama somphakathi waseKatlehong sengicela ukhanya sekukhona egcineni kwethanele sidinga nina nisiphushe siyofika lapha ngoba mathi ngasebenzisane nomphakathi udedeza asizukufika lapha umsebenzi owenziwe mkhulu kakhulu ongeke manje nje ngisho kodwa ngikushoyo ngesilungu bathi there's light at the end of the tunnel. Sesilinde ukuthi umphakathi ungene na usele iCatholic yonke futhi lesibhedlela lesibesigasebenzi ngeCatholic kuphela. Besithola ama referral from Heidelberg Hospital abo Far East. You understand? Because bese ubekuna specialist abe specialize ngento right. Njengoba mina ngiyasikhalela ngoba babami waphelela lapha. Yebo konke kwenziwe but mangibheka isibhedlela kulabo babami wagcina khona. The last person owambona uDr. wayelapha. Uyangi-understand ukuthi ngithini? Mina isibhedlela saseNatalspruit sinomlando kakhulu. So ngakho ke bengicela umphakathi uphakame useseke and sixoxisaneni from enhlizweni zethu ngaphakathi. Singayixoxa ukuthi into esizoyikha phezulu. Indaba yesibhedlela ijulile. Ugovernment ngoba siyilwa lento le uyathanda kathandi siwatholile ama funders